ڕێگاوبان بە بنەمای ژێرخانی ئابووری و استراتیژی هەر وڵاتێک دادەنرێت و یەکێکە لە فاکتەرەکانی پێشکەوتن و گەشەی خێرا لە ڕووی بازرگانی و شارستانی و کللتوری و کۆمەڵایەتی وەک یەکێک لە خزمەتگوزاریە گرنگ و هەرە سەرەتاییەکانی هەر وڵاتێک توند و تۆڵی ڕێگاوبانەکان ڕاستەوخۆ پەیوەستە بە سەلامەتی هاوڵاتیان و شۆفێرانەوە. لە هەرێمی کوردستان لەم چەند ساڵی ڕابردوو بەدەیان پرۆژەی ڕێگاوبان بە شێوازی مۆدێرن و پێشکەوت و دیزاین کراون یاخود جێبەجێ کراون کە بۆتە هۆی ئاسانکاریی گەورە بۆ ژیانی هاوڵاتیان. ئێرە گۆڕەپانی تاکسی نێوان زاخۆ و شارەکانی دیکەی کوردستانە. لێرە ڕۆژانە چەندین هاوڵاتی بە مەبەستی گەشتکردن بەهۆی بەکارهێنانی تاکسی هەوڵ دەدەن بگەن بە شوێنی مەبەستی خۆیان. ئەم شۆفێرە کە نزیکەی 10 ساڵ دەبێت ڕۆژانە لەم گۆڕەپانەوە هاوڵاتیان دەگوازێتەوە بۆ شاری هەولێر باس لە کارەکەی و زۆری ئەم ڕێگایە دەکات کە بە سەریدا سەدان کیلۆمەتر دەبڕێت. 8 ساڵ هەیە شولێ تاکسیتکەم زاخۆ بۆ هەولێرە باردکەم. یعنی هر روز تقریبا هر 3 روزا جاره که حرکت گله کیمه مثلا تونر بابتون یعنی گله حادثه دکیم بت هات نوچون ده خوش بتون بده که اینو که ناوی تو بیجی کی ناوی گلی زاخو گلی مرنی چون حادثه زوره یعنی هم دعم او تشته سر چید من حادثه گله که لە ڕووی جوگرافیەوە زاخۆ ناوچێشی سنووریە کە هەرێمی کوردستان دەبەستێتەوە بە باکووری کوردستان و وڵاتی تورکیا بۆ ئەوەی ئەم دەرچە گرنگ و خاڵە سنووریە بێبەش نەبێت لە هەبوونی ڕێگەیەکی سەلامەت و مۆدێرن حکوومەتی هەرێم چەندین پرۆژەی بۆ فراوانکردن و باشکردنی ڕێگەی خێرەی نێوان زاخۆ و دهۆک و شارەکانی دیکە ئەنجام داوە. بەرەو یەکێک لەم پرۆژانە دەچین کە ماوەی چەند ساڵێکە کارکردنی تێدا بەردەوامە. ئەویش پرۆژەی تونێلی گەلی زاخۆ. ئەم تونێلە ماوەکەی زیاتر لە 3 کیلۆمەتر و نیم دەبێت و بە شێوازێکی مۆدێرن و نوێ بنیادنراوە. لەگەڵ بەڕێوەبەری پرۆژەکە قسە دەکەین لەبارەی تایبەتمەندی و وردەکاری تونێلەکە. بڕاستی فکرە تونێلە گەلیە زاخۆ وەکی ئەتزانم ساڵت هەشتەیە فکرە هەبوو بەس هەندە فحوساتی کردبووم بۆ ئاخێل vêrê بەس ئەف پرۆژە نەکەفتە نەبوو واقع یعنی کەنگی ساڵا 2012 وەکی ئەتزانم ئەف فکرە هاتە وجودێ ku تونێلە گەلیە زاخۆ بێتە چێکردن مەژی وەکی بژم دوو شەریکە بوومە هاتن دەست دیزاینا تەندەرە دروستکردنا تەندەرە vê تونێلê kirin û بۆچی تونێلا گەلیە زاخۆ ڕاستیش بەردوو ئەگەرت gelek muhîm ev تونێلا hate diristkirin ئەگەرê êkê ku geliye zaxo wekî niyaz rêkeka gelek sext e gelek rîdanê diltazîniyê vî gelî da çêbûn ji ber hindê تونێلا گەلیە زاخۆ geleka pêtivî بۆ bête çêkirin û ئەگەرê دوێ jî em hemî zanîn geliye zaxo beref Tirkî ve çît ev manteqa jî geleka muhîm e dê herekat tîcarî gelek baştir bît ev tûnêla bête çêkirin yani du ev hemiya girîngtir silametî bû û mewzuê tîcaretê jî ew jî dibite wekî sîmayê pêşkeftina parêzgeha dihûkê ku rêka Tirkiye û her wisa ji Tirkiye jî bo Ewropa me dest pê kir destpêkeka baş me dest pê kir ew jî çi bû ku me فحوصات مختبری هبون ما برهول هبون زانی نوع آخیچیه چکو وکی تو زانی هر پروژه کی بت خاصتا اگر تونل بید تو زانی که تو تعاملی گل چه کلاست آخیت کی او گل کا مهم بو ما برهول هبون پشتی برهول هاتی نقطان کلاس هاتنا دست نشان کردن و دی چا دست بکی راستی تونل زاخو احتمال گلک ریک کرد نکد بس وكي منقول يا السبب الرئيسي موضوع السلامتية جبركو جالي زاخو جالك سخته وريدان الدلتازين تدا تشيبون فالتونيل ان شاء الله مسألة سلامتية اول دي جارانتيه دات مسألة سلامتية وبتايبت اگر شوفير دي فرينامايت هاتونو چونه بكن اول جالك ضروري بو
یا دوی وقتی کرد کرد بس نه مثلا بجمعت ساعته که دش ریکی فکت احتمالا سبب رئیسی تونلات دانن کو ریکیجی کرد کرد اول ریکی کرد کرد بس نه به درجه بس موضوع مهم وریدا موضوع سلامتیه کو تونلا گلی زاخو ده آریشت ریدانا گلک کم اگر اف قیرانه بدومایی بیت حکمت هرما کردستانه ده پروژه مازن وکی تونلا وکی پردت مازن یت ستاندرد نی افت مکمل بینین جهان تنه چکرن دشه چکت چکو براستی بجمتا ستاف ریوبریا ریکو پرال دهو که اتکاریت و پروژه مازن انجام بدد و مثال جیشم بجمتا ما تایبت تونل گلی زاخو ما خبره که گلک باش جوال گرد امشین تونل دیت ماستر جی ئەوەی لەم تونێلە بەدی دەکرێت بریتە لە هەبوونی زۆربەی ستانداردە جیهانیەکانی تونێل کە بریتین لە سیستەمی سەلامەتی تونێلەکە و خزمەتگوزاری پەیوەندی گشتی و کارەبای 24 کاتژمێری و سیستەمی هەوا گۆڕچەی تایبەت کە هەموو ئەم بەشە جیاوازانە لە ڕێگەی کۆنتڕۆڵێکەوە سەرپەرشتی دەکرێت. ستاندرد نیف دولتی بتایبت ستاندرد اوروپی تونل گلی زاخو دایت هاتیه بجینان مثلا ترک مازن 18 تونله او جید بجنه کنترل سنتر کنترل تونل همي دلوری تکرن ما مختص ده بن الوری د کنترل سر تونل کن سیستم که پیشکفتی تونل دهای او جی سیستم اسکادایا وی پاستای وی سیستمی روناهی قوتی روناهی داتا تونل دا وی سیستمی تتا کارینان وکی مگوتیت یعنی دست پیکا تونل دبینی و دماهی کاوی بلا جکتور زیادتر نزدیکی کن وی وقتی بری روناهی کاب قوت دوید چکو شوفر دل جوازیه که داخلی تونل وش در وی تونل دابین داو جوازی نمینید او قوت روناهی واسطه وی سیستمی تت همی سنسرن او واسطه وی مثلا کادر روناهی چند قوت یعنی پیتوینا کت همی گاوا همی بلا جکتور تلبن نه دل دیف حاجتنا تونله اف سیستم دیتا شول کردن بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی دهۆک بە مەبەستی چاودێریکردنی تۆنێلەکە جۆرەها ڕێنمایی لە دەرەوە و ناوەی تۆنێلەکەدا داناوە و هاوکات هەردوو ڕێڕەوی تۆنێلەکە لەلایەن 4 کامێرەی چاودێری خێراییەوە کۆنتڕۆڵ دەکرێن. اف تونل هانه ام بینن کو د گلک ریکو آسانکاری هبدن نابرا زاخود تو که او خلکو حوال و دراسه اوی هاتو چو زاخود کن تایبت قطابی و فرمانبر و کادرین میری وظیفی گلک لزاخود دهو که کار دکن دهو که لزاخود کار دکن استخبارات به چند کسان بیانی ج ابروتن سردان حریم کردستان و درگاه خوالا سنوری ابراهیم خلیل تن زاخود بینن و کو درگاه که دراسه آن کو درگاه که دروازه کو مازنه هجماره کازورا اتومبیل الوی تونل د مفادار بنو هاتو چویکن گیان حوالاتیان دی 100% پاراستی بتم استخباراتی به چنده لیف ستاندرد جهانی ترافیکی همی اف تونل هاتیا برهف کردن 4 کامرین چاودیری جبو ریکور بارا و دیسان رگرتن لبرسینگ لز حاجوتن هاتین دانام لیف توقیب پایا دستی شانکری و سرجمیر هاتیا دیار کنه که بلندرین پایانا چی بد او اتومبیلن که بار هلگرن یا کرستن زور برزو بلن لناوا اتونلای گلی زاخو هاتو چوی بک لیستاندرین جهانی اتومبیلن بار هلگرن او کرستن سو تمنیان ترامپلن تانکرن او هیچ رنگی که ناچب اتونلای گلی زاخو در بازبون بکن چپ نوتن بتنی آموزگاریا ما او آدم شوفر هاجوتن اتومبیل بکتوید گلک برحوان و شواز که زانستی و اکادمیانه در بازبون دناوا تونلای گلی داب کد چه گلی زاخو هر تونل کادیا بد جبرکو جادادی تو چه پراندنم که چه اتومبیل خو پار بکت چه جایی که خو ودر بکی بس الور روین نینه رف برف کی و دیواره
دیسان جی چالکا دولکا کن بجن یا کیره و هر دو دوروبرت و همی یا تو خیبدایت سنوره که بازنه که دستشان کریده هیچ آوای که شوفر دوید لذاتی به کار نیندم دو نابد پیشبرگه بیت به کاریان دناوا توللا ده و یاساین جهانی جگ یاساین دستوری جهاتینه قدغه کنه سخمرات دی چند دناوا توللا گلی زاخدا زورا پیدویه ام بزانین ام لسرخوبن به واجبن چگی جن پارک کردن و اوورپاس و دیسان جرا وساندن جایا هر وسط جا ماجه پکنه شوفر دیراتین گنجه گلک بخارد بابت شاری گلک گرنگه جبر کو هکم بجن اتومبیل که سرپیچی که یا بار هلگر هات دناوا تونل دا هکل سر عردی راز بدن تو شریدانا گاگر بربونه بدم بید کنترل بیت کنه بس الجهه کی وصادا برتانگیه که دا همی کرستن غازی ریدان آگر بربونه خنکاندن بویر انگلک ما ترسیدار دیده درست کرم لە ساڵانی ڕابردوودا چەندین پرۆژەی ڕێگاوبان لە سنووری پارێزگای دوهۆ کەوتونەتە بواری جێبەجێکردن و دیارترینیشیان تونێلی گەلی زاخۆیە. دەمانەوێت زانیاری ورد لەبارەی دوایین پرۆژە و پلانەکانی حکوومەت وەربگرین بەرەو بەڕێوەبەرایەتی ڕێگا و پردی دهۆک دەڕۆین. یکم پلانا ڕێبەری ڕێکوپرا دەمێ بودجە بۆ هاتیە دابینکردن ئەو یەکەم بودجە باش بۆ هاتیە دابینکردن بۆ ما ئەم شیاین بۆرێ ڕێکا دا کار بکەین ساڵا 2010 هەبوو ماژی هەوڵدا گەشە ڕێکت سەرەکی دهوکێدا پلانەوە ئەولی ئەو بۆ ڕێکت سەرەکی مابینە سنتەری دهوکێ و قەزای دەوروبەر هەمیە بکەینە 2 سال ڕێکت موجود هەمی ئەو ڕێک بوون ئەوێت کەڤن ئەکسەریەتەوان ئێکسایدی بوون یان حتی اگر 2 سایدی بون جی کار کفته بون دچویا کاش زیاده بو سقبری آمان دچو سرای هندل دیف سخلت تکنیکی نبوند ببونه اگر رودانت هاتونو چونه و قربالغی ها سیارا جدی تحمل ندید وی پلان داره که دهوگ زاخوره که هر گرینگی ما گرینگی که زور پیدا شه بر اینکه نه تنها ریکا دهوگ زاخویه درگه حریم کردستان و عراقیه برف ترکیه و برف دروی جهان دروی ریکا دهوگ زاخو ما بدایت هر و از دیزاین آویکری و تنفیذ دام اکریه دو تمام یک بو هاتونوچون حوالاتی ها بناف باجه رزاخو که او دپ ریکا با سیمل باطل گلی زاخو تونل گلی زاخو و ناف گلی را دت پر بدن ناف باجه رزاخو برای سیارت بار هلگر دت اف ریکا چنکی دی چیتا ناف باجه رزاخو دو اف جمارا سیارت بار هلگر تحمل ناکتن ناچند گلی زاخو دو او سیاره دل هر گرشینی ریکا که ویگاوه هر واسه سیارت بار هلگر کارتینن گرشین چنه دیربین چنه ابراهیم خلیل اف ریکا بدیلی و امی چیت کن ریکا گرشین سحیله که اما او ریک دمینی توکی خوب گرشین دیربین ریک کادی سرداب مسافه که او مشروع مباس لیکری رنگ مشروع بانک دولتی تمیل بانک دولتی تتا چیکرن 20 کیلومتر ریک کادو سایده یا گنجای ابو هاتنو چون سوارید بار هلگر او ریک دبو سوارید بار هلگر هتاب کارینا
بە پێی ڕێنماییەکانی هاتوچۆ بێت لەم تونێلە هاتوچۆی ئۆتۆمبیلی باڵهەڵگرت بە هەموو شێوازێک قەدەغەیە هەر بۆی حکوومەت لە ڕێگەی پرۆژەیەکی ڕێگەوبانی 20 کیلۆمەتری ڕێگای ئەم بار هەڵگەڵانی جیا کردوتەوە بۆ دەرەوەی شاری زاخۆ بۆ مەبەستە دەمانەوێت زانیاری لەباری پرۆژەکە و دوایین قۆناغەکانی وەربگرین. استعمل پروژه دوریانا گرشین دوریانا سهیلینا پروژه که گلگه گرنگه کل سال 2017 ما دست بکریال هفت جر سرپرشتیا ریوبری آریکو پرال دو که اف گرنگه وی پروژه گریدانا اوی ریکل گریکا ابراهیم خلیل بوده رو بین که اوی ریکا بازرگانیه ناو بین حرم کردستانه و ولات ترکیه و همین زانی نزدیکی 2000 حتی 3000 تریلر روزانه داخل بن اف تریلر بیتوی ریکا باش و مکمل ریکا کبن اوانو که تریلر سرچن ریکا گلکا تسکه و یا ایک سایده یعنی دو ساعت برک را دینو چن بیت اگر توش بونا گلک ریدان چد بن هر واسه گیرو بونا شولی بازرگانی اما میزون اگر جاده یا باش بید دی بازرگانی جی یا باشتر بید دی پلاستر بید هر واسه گرینگی وی پروژه گریدانا و منطقه ام بجین گرشین سحیله گل منطقه زمار ربیعه اوجی گرینگی خو یا ام بجین یا جواکی ها و گرینگی که یا کشتوکالیش ها اف منطقه کشتوکالیه زور جوتیار تینه ویره بو مسئله کشتوکالی اوجی مرک بوان یا خوش کری که پتر چاودر یا کشتوکالی گن و هر واسه سرویره که زور گند هنه اگر رک یا باش بد اف گندش دینه آوا کرن خلق دینه سر گندت خود بری پروژه تونل گلی زاخ هاتیه چه کردن که اوجی گرینگ ترین پروژه بول پارزگاه دو که هاتیه چه کردن گرینگی ها وری که اوه عمد قطع کردن هم بجین سیارت بار هلگر تونل داد هم نه این سیارت بار هلگر تونل داد چن از سوره دش ابراهیم خلیل در باز بن این سروی شارعی نه چه بد داخلی نه داخلی زاخ بن نه داخلی تونل بن اف شارعی که بدیل بد بو بس سیارت بار هلگر افریقا نسبت ریدانا اگر این چند آمارت ریدانا بین شربه بریا هات نوچونه دبینن ریکا کبن ریدانت گلک زور چه بونه و ریدانت حتی آگیریت چه بوین گلک کس پکفتی بونه و گلک کس منی یجی ریکا چه افریقا اگر هات چه کردن دو ساید و ریکا خوش حسب مسافت هندسی ریدانت هات نوچونه گلک گیم کردن و وقتی دیجی مگوتی نسبت ریکا بازرگانیه دی بازرگانی عمل گل ترکی باشتر و خوشتر کردن یعنی وقت ترجیح به بازرگانا هیچ بین شغل خوب باشتر بکن ما 4 اندرپاس هنه 4 اندرپاس یک اندرپاس مهم یا دست بکو پروژه او سارج دهو کتیم دوید یه اندرپاسی داخل بن و بزورم بین سر جاده امنو کچت کن و هر واسه 3 اندرپاسی دید درجه شارعی دامه هنه چونکو همین زمان جاده 20 کیلومتره 20 کیلومتر پیتوی هر چند کیلومتر تا اندرپاس که بید ساره بشه بزورید بچه ترخیدی جاده یعنی چوی رخی جاده بچه ترخیدی جاده اف اندرپاس هین بینین بلند هایوی 5 متر فرهیای 5 متر و نیون یعنی دو سایده کادنه سایده چونه طبعا رخیت ویجی و ما سبقا لیتا ووتر پروبت بجنه بو دانه هلت آف داخلی قنطره بدو تأثیر الآسونی و کنکریت بکرد اول خارجین بین اول آفریجت مجی شیاش همیا بچیکتر متر و نیو
وما حتى 3 متر ونيف في 3 متر ونيف جي هاد تشدن چکل في منطقه گلک زور باران تن بو تحویل اوه بارانش رخید جاده بو رخیدی تو پی تی وی وان آف ریجا ام بجنه کالورت به انگلیزی تا آفش وی رخی بچنه رخیدیه گلک جار خلق گلی نعمت کات بجیتن اف جاده فنس مهل هر دو رخید جاده فنس مهل هم بجین سیمه یعنی جاده گرتیه نه آجال بشه داخلش جاده بد نه مرود کشن یه سیم کریه اوش اگر هند دو هم ریدانو کم کن گلک جار آجال تینه سرشاره عید بده اگر چه بنا ریدان ولی هم خلقی دلنیاد کن و ما 4 حتی 5 اندر پاس 4 فی 4 متر چکینه 4 متر به 4 متر بس بونده که آجال تیدا در باز بند آجالش بیرخی در باز بنا رخیدی هر واسه وجودی ها را جمع دنیات کن که سیارتوان چه دراسه بند بیجین یا جی ترکتر بین چین جوی رخی بچ نرخیدی وان اندر پاست اوید 4 متر فی 4 متر تنه تایبت ما بو هنده یه چه کریم نسبت کارکرنا کریکار الویره بلی شولت فنیت مازن الویره نجارو آسنگرت بیانینه یه کمپانیه وقتی او کادر وسط همین اغلب خلک ویره یعنی آمار دف مهنه نزدیکی 252 کسال پروژه شورت کن بگیرش اندازی را اش مساحه جمعی را حتی کریکا را شوانا 175 کس لوکالن 175 کس خلک حریم کردستان نه تونه 77 کس خلک بیان بێگبەستنەوەی شارەکانی کوردستان لە ڕێگای تونێل و ئۆتۆبان و بەرزەپردەوە نەک هەر لە ڕووی ئابووری و بازرگانی سوودبەخشە بەڵکو دەبێتە هۆی ئەوەی ئێمە وەگنەتەوەش پەیوەندیەکی تونند و تۆڵمان لە نێواندا دروست بێت.